Kardom pini puthot nili kadogo we aphan media ethics ko thak nili thani pini ke media literacy episode 3 lasolong pina topic ke media ethics mate journalism along aron atang lahen lo lasau putha la seili tum kadogo we ta pulo media ethics damde a principle la tengklem play pu la si laso ko son lo so puthak sini li ke pini ke than prui po la si lahen lo la ke ili tum madu si tame print media long puno electronic media long puno satellite channel long puno news portal puno print media puno mobile media long puno ma internet mi long puno na hok pen si tai li tum aron ta pulo nang facebook long ke publish angke youtube ke paklang lahai long ta ron ta media ethics long si lake dampo la si media ethics kopilo pulong ta lake media long news ka paklang gi koson ma ke tok punoi mate video punoi print punoi la si la so long aron ta tang lo la so ka chini yi ponte pranga episode long ta ni lidam lo press council of india po lake india long isi media to man kerai mate kelang dun cari media tung claim chok che arona tang kelang dun media hianang bong ke bong ba media pen ha mane a house tu a media la je reporter pen hala house ahim pu tu bong che bong e advertisement apu thak che la lo pon de lake press council of india tum si insai po la se hala dak pen arona tang thik alo lake journalist code polo la sila bangke press council of india website along download pulo tang te hanak journalist code pudo yi hala dak download delo te chini la hello is ke chengsi li tum claim ni la sila bangke isi ajha ka tum kama thadam do journalism ka charli atu degree ke do tu mate reporter tum si aron chini chop nei ba la tum ke chini atlo la sila ta kali ili tum madu kowe ta niliar ni si ta puelo citizen journalism akai unili pulo lasi la solong ke anutin ta media ethics media rule mane india principle chini nei kali pulo te ili tum ta facebook along ga che post la ta isi media ke dam lo la ga isia report lo la ta news son la ta ili tum pulo nang pini a happy pipima ka cheman akimino ka hinonoi normal ban project ason lo pulong te ili news along facebook ta mechi post laki news lo lasi news pulong te media long journalism long isido methan munit aphan ke kor laki news kali athai munit phan methan ke kor holo seta munit si methan aphan ke kor pulote lake uncommon laki news lo ke chaman poloke jo la sonang taxi example lo so company isi prek v normal pen kali akaprek chat mane pini ke huri saya hormu punoi sodak soluk punoi e ingsamjin mane ningarong aje punoi prek kha mane ke thekere punoi ha mane ja son extra dopik lasi lahai ke paklang along lasi litum aron chini ni dakalo lasi ke chengsi ke lili lan pajun mi damun e apot porti hek joini lasi lagalahan lo kecheng sike news ke lang nei ke la so news ke paklang pen muni da tum bang phana ning poi lak e pache bhom me paching check me pache lang selet me la so hormu bang ave nei ba bang phan kar chudun la sa hei hormu bang ave nei kecheng sike la han la da ke lo ke tenai la si la song deng ke lang i chariya phan se reporter pen athak cheta che ko last editor lang nang polo jela soga paklang along pulonang adata mokha chok che laso news ahok kalima kalang ma ka pancha na ni tang ho pala ma si news ka selama lai galang chari lase last editor lo lase lagi editor ar pulo lase non ili tumang ke facebook tang ho social media long ke ili imethang se reporter methang si editor lo methang si kadu wel lase ili la hai bang ning chi binang ko laso news ka paklang pen bang phan pasung se dat nei bang aphan pachbong hedat nei pacharo sai se dat nei aning po elak pas
Peni ambang apan amana penga padam la lo puthak la che yogonde de nangi la se lahen lo la si press council in India ta isia court lo la ta quasi judicial court usgi pulo la ke la se la ke kai ke ta chairman ke la ke Supreme Court adjust retired se bang si retired judge Supreme Court along la si chairman chairman a member tum ke la ke journalist angbong da do po media house pen da do po small newspaper by small media house medium big newspaper house advertising agency MP jo la sam ne kaprek pen da do po la ting member la si kang sai hut la tum da do po la si quasi judicial court pu dam halo la jit press council of India long si kang sai lo pu la ke court tum ta court kang sai ateng lo court long dam de lo la si la hai kang sai ye phan ke la si press money reporter up against ka complaint money newspaper against money ko pen against complaint ji pula lage press council of India long si complaint pula a website long damote report ko sang si pinai ma adak lo po la si ke journalism ma degree ke do tum si thek choni po dam ve lage ili tum kan dog weta thek ni zeke chengsi ga la helo ga lang ni pen a fit ke ili tum friendly nation of hansor salong le te bok terai pulonang ili tum Nepal Bhutan men cheme sen la ili tum sor salong le China pen ili tum cheme me Pakistan men cheme me la tum against ili tum puun la lo la isi ke la pen isi ke sub judice mane bang case do bom lo hala case tum inside si do bom hudlo pote sub judice dag ili tum inside amun e la lo la pen isi ako media tum ke la ke judgment pion e media trial pion e la so bong he lo isi ili tum ajak la dak chok che do ajak tum kaning ye do je media tum ta inside dun te pu pen ke paklang dun de pu media tum inside un e media trial me judgment pion e media tum role ke la ke paklang po rada hong klam along jai phun po ke chok chi ko pc claim nang le la ke rat mate authority ko mama la tum si claim po pulo nang kona ne ga che bong jing check kona ne border ta he la ke bang social organization tum tong aphan pa chi la tum chi yok che jogon de government ng pc ke de lalo la pen isi dolang rape victim ba physical abuse lake rape victim phan ke amahang mane identity pilong le interview enta mahang dip check nangi la pen ko pima la so pi phan pang thegon edet nangi sa jahak tum la so don son do ke chogam de amahang bang dip check po ta rong kot nan ma koma so pima koma rong ma kona so dim ataon ma la so bang kona police station mang putu det ti la zil lage chok chelo pulonang a 13-year-old girl was raped bo banchot nei but tribal girl rape pucho nei lalo identity pilong le atha so pia kai do hala phan akai si nong juno po chok che dat po so nang taxi it's a victim sorry it's a patient it's a patient of phanta la phanta men paklang long le athe it's a patient hol ke paklang de lo te munitum avoid la po la ke social isolation lo ko la so yo ni si la sa paklang long le la si la han lo ining chi bi nei ke la si non press ethics polo te dakan lo pulonang la song bong si do lo la si ni lagi pudain pu pali pajir mi et ke elo non election nang le po election la kili ka poro hut koson se reporting di pi nei pen la media tum koson se gitu nei athela dak pen paid news pulo paid news hote koson lo la eli tum chi nei advertise hote koson lo apen news ke andon hut koma me candidate along dun long le pulahan lo la hai lo la si la hai do nei la so pendet ke ko si chi ni to nang po code kang sai chok chi puli tum criticize dun non pulo nang difu judicial court along insai lo la so kang sai chok chi puli tum puun sita hala so just ko mama kang ni jasament ili tum puun e adjustment bhai ili tum so sa un ta just fan so sa long le personal dam long le hala so just fan pu wet long le la hen lo la so na taxi non ili tum state along Delhi long up ke ili tum jurisdiction kai lo council session na to ke do hut budget session to noi ba ajada session to noi la so hut ili tum arlo ke lu dum lo
haladake speaker mate chairman si all in all halake police law tum jurisdiction abe hadak ludunun e lage assembly long la parliament long lake speaker atum si permission pivek ni hala tuma permission na teng ben se dage chunpo la tum ludunun e la tum inside dunun e just lake speaker ba chairman si all in all lage mane police tumle ludun si pusita la tum pini authority la tum sorry la tuma permission na ye lalo isi ke lapen isi kapachini lalo press aron lalo media tumke pini police tumta nepun elo la tumke special sondo ta ho lawe ja reporter tumta low long immunity ave la tumhanda nepun isi betlo nili pachita pulo nili pajir migun eda posita ili tum right to freedom of speech ta ho expression ta ho la long article 19(1)(a) long gitu so teng si public ta same rights along si ilitum ta same rights enjoy lo langsung bong clause 1(a) b c do 19(2) do halahai long anda lang elote chini po kasi ilitum ke press tum ke for the pillar of democracy po la so long la si latum ga yatu kali lo long immunity ave yes latum mangge law authority no rabun de pot asap o relaxation no dapat isi ka respect bang itu sita ili tumhang nebon i lagi kali lapen pen isi bang ke ili tumhanda judgment bang piun e suppose defamation nang piun e kali nang puun defamation case piun atheke kene 499 IPC pen 505 IPC la so long lang lo te tek long po ili tumbang pan reporting ipi aya ja chok che pulonte la hello la se la ke ili tum against bang defamation case an piu la so nang taxi kene ili tum aphan nang kang sai un e lage do hadaksi do edlo la se ili tum parliament la long reporting ki pun e la si ning chi bi nang la hello number 1 ke bang aphan sorsa long le men thanga proof ave ke la pen ke la solo prote complaint piun no la ge non IT ekateng pen ing sayun ala ama a channel puno Facebook account puno block check un la si la hai bang chelang nei la si lik to bang la so bang a consciousness bang do ni a consciousness jong si awele pulang te ilitum media long ko son ma la so bang chin dat po pen la so long ilitum la so long ilitum ajak verify nei pulonang patini nang ji je la so hormu ahok he la so incident do ave jo la so bang penolom ke AI akai morphing tang ho defect selam mepi akereng eta hormu defect pu la ke mania body son pakan pojat po ba amahang bang bikok po ge ahok ason ceman de so dak si morphing a photo long ta selam po lata selam de po jo la hai lang nei si men comment gi pidun ta hayat la ge moili tum chengnang lok ta ut la si la ke ilitum dagalom tunge la an set kali lang po la hai long an ke lang ayat po sita po nep dun lang dun chari re dat kachidia la hai do kok si do yo chot kali sita mo pio download pulon te la hai ta to kok di la si media ethics polong ilitum chini nei lan arona tanga bang ladak details dami po de dopik akita print po te tek bak arthat ho la si detail la si nili pajir big un edelo ta si u in a nutshell pa chi o pa thak pru than pru pa lam si than tek ik shot lo la se la lo elitum media ethics bang kadu eta cherok lo nei por hi nei yong se pen koma mi ge tot lun pen po kapre a source internet pen en pong ke news son than po la son da du sita ladak la lata la chelang nei lata hala verify nei chok che la si la hen lo pen galada official secret act po la so long tai litum lang dam nei men office secret or mu jak men paklang nun i la tai sia rule lo pulonang non RTI long ajak applicable kali defense along
เป็นฮัลโหลนี่ตั้งกามาฮาลงอาจจะลงรูนเอลาสิดาตับนิลิปัจจุบันเอดัดพอลาสิฮัลไลลงตาอุนเอลาสิ RTI lo le hok to un lo pukali la son ta kali lata ki un adim do ki un e adim do national security a threat do kogi polong ke lake un elo lage la dake paklang un elo non army puthak intelligence puthak army movement puthak jase met pi lage dang nep check un police to malong puno halai ajak dak rada phana ke public phana ke hinu do kogi pason police ong lam pen chini ta men paklang un lake dakhen lo la si la hai chelang ni la si la hai jong si litum lang pa mi polon te paklang thap paklang pru ining hang teng pen ma me phan etek red mani phan sorsa red la bang un e se ITX ateng ITX 2020 pen dong lok 21 an penang amendment do la dak si la hai pen lang dam lo polon te ki un e la hai do sita after all overall ke litum han reporter man ne pun lakali la si ili tu manta esma budo isi esma ek essential commodities la so long ulonang crisis pinido de esma ek ateng pen ili tu manta authority journalist mate reporter mata nep un insai un khang un 1975 pen 1977 Indira Gandhi ke do emergency ho press media tumta freedom aves ho emergency ho kaliga lang ta government na control long si bang government si censor eti thik la sona thaksi non ke freedom dolo 1991 Rajiv Gandhi ke do liberalization ke do la so pen ke penangan ke liberal lo ulonang GTV hen lo private TV ke bang cheng ni news ang dolo Doordarshan pen apit ke ama sia phik long ke accommodation wang ulo la si lahai lo la hai pen ke lang dam chari nengi do la si puthot moili tum ke bang yarni a topic media thik sang mong da isi sia topic envet mi dola media long ta topic lang si pini a topic long bang nili la hen la an than ben si pini nili media ethics episode 3 bolong pini media ethics pa puthak ka than pini lan si ing ton eng ko kardong